Janda Chiganale Jantongilerim de Zupinigu Zupta Chiga City Shume Karalunga Chilerim Pimisui Katule Peduge Guzam Shuneda Chigane Sitishuge. Dugi Satul Hensoge Chisok Shibigi Gelyong Chodui Satunalo Mekaragi Teka to Subsonigi Tunle Takso Rixel Lalin Chondar Tewada Nyamde Bedi Wampolo Topu Misugi Tunle Sapimgitse Zaktogi Shungilerim Jikotin Tabno. Del Hensoda Tipta Wampolo Topu Misulu Japchurda Shabdo Subchinigi Tunle Kongi Katule La Sushui Medele Susuda Chiga Beong Sishichi. Chakthol lenso da tipta larim de lenso de ki chakthui jarimna mi kara dekhato chunigi mil da thi di in seshi I ru daril lenso lu wampo kenchen kare khasil suthop machubi tonglin chundi yupime. We are expecting to get the details of all ngachigi wampo kenchen kare khasisu thopsubi rewa yu tenye de disulu shi jadi sakthugi kablu japchursu betsu ngachigi wampo kenchen gi netang madulu shi jadi didatumbi thablam chu teno requirements of the different disabilities la Tarukhogi lamina wampo lu thopomi chulu chakthu da dewi shabto chu duche khada mala lambe rab chini gi tunle wampo kenchen chu gi ne du chu dulin bewi kara yupe me Dida chika dakcho yichagi kemina di zumgi nyamdil suleten wampo kenchen chu gi ya jetha cheni gi charimna dekhato nilu wanchap chin chu seshi We are trying to equip ngachigi lopthu chulu kodai rikjel chupe do yeble lebeda pham chule japcho chulengob mithin digibe khore thobang chu chidibe khonlu tabmadu yumisu dongsa de lapsu rights and their own issue. Di zumbe dakcho gi lopthu chi ime gem lam gi lapmina chakthui jarim gi kole lhamni gi kokap thomilu sem gai seime to chogin chuni kokpara mathoblan nani fa chogin garib chuni na nang ash thomni misini la chogin gi ani mishing dis garibe duga na chakthugi dengkhung dis gi ombabe na ombe teni se chuni la chogin garib chugubina ngachi the